Dobrodošli. Nastavljamo jedan serijal od prošlog puta gdje smo na isti ove oglase gledali cijene lude Golf dvojke. Danas ćemo gledati do 5000 eura šta se može uzeti i da li se može uzeti neka lijepi primjerak koji može da služi jedno vrijeme. Stavit ćemo u top 3 modela koje bi moglo najjeftinije, a najbolje da se uzme i koji bi bili za taj budžet dobra opcija. Evo, odmah smo ukucali tu 5000 eura i prije 12 sati najizbačen je Polo 1.4 TDI. Ovo je dobra kombinacija što se tiče toga, mala potrošnja, jeste da je mali motor, svega 1.4 je mali gradski, nema toliko mesta i nije nešto porodičan auto, ali je dobar izbor. Imamo Ford Fiestu, čak 2010. godište. Možemo da vidimo da je na colo table, da je uvežena. Ovo je isto dobar primjerak za taj novac, 4700. Dobar primjerak. Sljedeće što imamo, Renault Megane, zvana patka kod nas na Balkanu, ali imam loše iskustva sa tim autom i blago bi vam preporučio da zaobiđete taj model. Citroen, također i on nema neka sad baš neke riječi hvale za Francuza, ali dobro. Polo 1.4, dobar primjerak, sa 219.000 pređenih kilometara, što je, mislim, malo teško za povjerovat, ali dobro. Evo je Golf trojka 1200, Golf petica, čak i dobar primjerak Golf petice 1.9 TDI, čak nepunih 4000 eura, bila je 4300, sad je 3900 eura. Vozilo je bez ulaganja, BK Honda oznaka motora. Radi Grissom, to je oznaka motora bez DP filtera, ja mislim. Dobar primjerak, vidi se da je pripremljena za preprodaju, da je ispolirana i to čudo, ali dobro. Dobro, za ovaj novac ne možemo drugo ništa ni da očekujemo. Evo ovo mi iznenađuje sad. Čak samo 5000 eura dobijamo 2010. Volkswagen Touran. Mislim, ko voli ovo je porodičan auto, nije sad ovo neki momački auto, ali čovjek za malo starije ljude, na ime kupcu u dobrom stanju uzeti što je u zamjeni, je 7,5 u zamjeni. A ovo je za kešta popust, ali ekstra ponuda. Sad ovdje imamo jedan primjerak, BMW 525 E60. Jako im je pala cijena, primjećujem u zadnje vrijeme, i jako je dostupan. A zbog čega? Zbog toga što je skup za održavanje, zbog toga što je skupa registracija, zbog toga što puno troši i svašta tu nešto. Mada ovi modeli su sad, vidi, 330.000, mada ja mislim da i više on prešao. Mator auto 2006. godište, što bi se reklo, nije baš mator, ali je on sad prešao kako za koga, ali je mala cijena za ovaj auto. Možemo po cijeni da posumnjamo da ima tu sigurno dosta ulaganja. Golf četvorka. Golf četvorka i dalje drži se i drži cijenu. To je taj Volkswagen Golfa što mnogi modeli auta neće uspjeti da dostignu.
Čak poslije toliko godina, čak 2002. godište, ona se dobro drži po cijeni i po kvalitetu, jeftini dijelovi, to je to sirotinjska majka što bi mi rekli. Evo ovdje imamo Chrysler, ovo mi je vazda bio najružniji model nešto. Nekako mi je ovo ružno bilo. Evo idemo na sljedeću stranicu. Evo je legendarna Gold dvojka sa 1000 eura. Sad ćemo da vidimo šta imamo mi tu još. Imamo jedan dobar primjerak budućeg klasika. Pazi ti ovo, kabriolet. Malo jeste u lošijem stanju, ali je unutra koža, automatik. 2.0 kompresor, znači ovo je 136 kW, problem sa strujem nije u voznom stanju. Aha, dobro nije u voznom stanju, ali pogledajte, izgledaju 350 eura. Ovo čovjek da riješi taj problem sa strujom i da se malo prefarba, ispolira. Koliko vidim, sedišta su baš dobro očuvana, fabrička su sigurno. Baš bi moglo lijepo da se odradi ovaj primjerak. Nadam se da će neko da ga kupi i da ga odradi. Da će otići u prave ruke. Volkswagen Touran R5. Ovi modela džipova su dobri. Jedino izbjegavajte sa zračnim ovjesom. Oni mogu da imaju problem veliki. Jer su skupi za popravku. A ostali modeli 2.5, dobar model 2.5, mada mnogi su možda gledali na YouTube kako je ovaj model samo 5.0 TDI motor, da je vukao avion Boeing bez problema. Znači možemo da kažemo kvalitetu toga i jačinu toga motora i menjača da je vukao najveći avion bez problema. Dalje da vidimo. Ok, to nemamo nešto sad, nešto. Vidimo Opel Astra čak 2000 eura. Mogu reći da je visoka cijena. Fiat Punto 600. BMW 530, 2000 godište. 3000 kubika. 3500. Veoma odlično stanje, masa para uloženo, očuvan ekstra, prekan motor ide kao raketa, moguće ko keš jeftiniji. Pa iskreno za ove pare, mislim da je mator to, ali je dobro očuvan i vidi se čovjek da ga je baš dobro održavao. Ali može se reći, tu je ta neće tu cijena ta. Tražimo neke zanimljive primjerke. Da vidimo šta bi to moglo da bude zanimljivo. Nissan X-Trail. Renaultovi motori su unutra. Nisu se baš nešto baš dobro pokazali, to su ti 2.2 motori, da. Nisu se baš nešto dobro pokazali, ali obratite pažnju ako budete kupovali ovaj primjerak što se tiče motora Mercedes E270. Njega ćemo staviti sigurno
Na trećem mjestu, dobro, ovaj je malo primjerek oštećen naprijed, ali ne odnosi se korektno na ovaj model, nego na primjerek ovog auta. Njega ćemo staviti direktno u top 3 za 5000 eura, koje bi ja uzeo. Znači, ekstra auto je malo, ali što se tiče udobnosti, kvaliteta i toga, je malo za održavanje skuplji, ali to da zanemarimo. Dobri motori, to bi preporučio. Sad idemo na drugo mjesto. Na drugo bi mjesto odmah, bez razmišljanja, možda stavio Volkswagen Polo. Znači, 2012. godište dobijamo čak za 4000 eura. Dobro, ima je modela i do 5000, ali ovaj je već na strane table i moramo imati obzir da dok bi ga registrovali i to od carine, bi ta bila cijena oko 5000 eura. Ali što se tiče toga, mlađe auto, nije sad nešto puno prešlo, pouzdano, mali potrošač. Moje mišljenje da ovo zaslužuje drugo mjesto auta u 5000 eura. Sad nam treba prvo mjesto. Prvo mjesto bi stavio, to će možda biti malo teže, ali sad ćemo da vidimo. Znači, na treće mjesto smo stavili Mercedesa. Može da se vozi i mlađa generacija i starija. Drugo mjesto smo stavili isto manji Polo. Sad u prvi, koja može da vozi i mnogi i mlađa i starija populacija. Sad nam treba prvo mjesto da nekako tu iskombinujemo, da može da vozi i mlađa i starija i to da bude nekako malo i sportski tip i sve to. Ovo je neka greška, BMW X6 ne spada u to. Pa po mome bi možda bilo, razmišljam se možda između A4 ili možda čak Passata. Ili da vidimo, ajde dalje da pogledamo. Audi A6 isto dobar, ali je malo 3.0 motor, nije ekonomičan motor. Ali mislim sad da nemamo neki baš izbor do 5000 eura, tako da bih ja možda odlučio. Evo sad ćemo još malo da pogledamo. BMW jedinica, prva serija što se tiče toga, jest dobra, ali je mala puno pozadi, faktički da mesta nema za sedenje. Evo imamo dobar primjerak za 5000 eura i jako dobar. 2.5 motor. Ekstra opremi. Imamo dobar primjer Passata šestice isto. Do 5000 eura auto je. Dvoumim se među Passate šestice, možda i Audi, mada BMW 318. Da, definitivno. Definitivno za kvalitet.
za izgled, za sportsku, što bi se rekao, doživljaj. BMW će ponijeti prvo mjesto ovog serijala. Jer za ove pare što dobijamo, mislim da samo jedino da se nađe normalno primjerak lijepo održavan i to, jer možemo mi naći i Volkswagena, i Audija, i BMW, i Mercedesa da su u lošem stanju, pa posle da se kaže kao nije to dobar izbor, ovo ono, ali samo trebamo da vidimo. Što se tiče ovoga modela, iskreno, do 5000 eura, ja bi njemu dao prvo mjesto ovog serijala. Jer za ove pare, mislim da se teško može naći i po mome mnogo više i skuplje izgleda nego što vrijedi. Znači, BMW 318 iz 2009. godine je ponio prvo mjesto ovog serijala. Tu ćemo završiti ovaj serijal, a u sljedećoj možemo komentarišite možda što bi mogli sljedeće da snimamo. Možda top 3 džipova, top 3 pojma nemam, Volkswagena ili tako to. To bi bilo to za ovaj serijal. Pozdrav!